Hi everyone. Nili nang chupa nang litum hanang pubom la 1 December ni nili cake workshop bi poni pulo matedi. Sila so puthak nili asap so marketing kuridam chaipo. Dho adha hormu hedi pipi ma marketing kuridam ila sin tuhan. Nang paklang podi post. Let's go. Lasi kitchen sinon bang ke apron se namdam po. Athima nilong apron do hai sita lai bang hindi ban etlo lasi kimi apron se hedi ni ke namdam ji po. So let's go. So friends, lasi nana bang ke Vishal market man se pangcheng pon populo. Athima daka dho hormu hai do ni ke namang ji hormu lasi Vishal market long mas nang lu choklo. Joy peri jo section hai bang athang sa bede mani tumbai non atha section bang bang jilo athima da hormu hortar utensils hormu kitchen long ke nai hormu hai dolab lasin tumbai da pen sinam pon populo lapu pa bang lasin non bang ke nang ribom mala apron section bang nang lu chok nang long thu lok lo yam da kilang mi su gali ne apron hai. I like all the colors of these aprons and this is what I want for my kitchen, you know. Sinalang dun bomo de don marli atum nili one by one hedi chipun pon pokola sikimi ma comment ang pinun tha. And I like the print color, this one la flower printed bang hedi lang mi sen sitan ihan lan cover o edit asin next bang lang thu ponon, but I like the colors. And this one is silver la bang ke chok hai. And now the next one, ये वाला मेरा को थोड़ा पूरा cover कर लिया. I think मैं ये वाला लूँगी. ये लासी पॉन पॉन. And here's meet my assistant. नि hormu नि back hormu ना क्या उधर ना bang ला के. Lapena hormu bang दो पिक लांग के नाम नहीं hormu है दी ason hormu नि bang kitchen ना hormu दो पिक आना लासी लाता नाम पॉन डेट पॉन. Nona bang ki Vishal aro luchok pen mar hong nang ke tet pen mar jo ting thuk ku an lo ko marli lasin nona bang ke nilitum kapre ka hormu kapre ka kulat bang se dam thuik populo ana bang tenchi hoilo sab se ta kya करे पहले shopping तो करना पड़ेगा. And now this is traffic. आप लोगों को पता ही है डिफू ट्रैफिक का हालत. ट्रैफिक आनी वाला दो बार लो lasin non dam bam nilitum mai kapre kula senang lu thuchok lo lada ka bang ke nilitum spatula pen cheng lo ason hormu like pellet life lainang pon populo. Asi don marli atum nang litum mama admission ang endon de registration ang kuri unde tum lang ken ang endon kang tum niliphan ang contact x ragra ngoi athema apora vpn lo apora bang non 1 December lo mati di lasila so phrang bang ke registration bang claim at ningji la kuri re polote nyang tum phan bang ke certificate la hai hinar bang ke nilitum nam pi contact det po lasinol bang ke shopping tang at marketing kuri tang at non bang ke cho poro lasi starting puchka pen mang ni bang starter pang jeng pon bang ke thorso kale puchka ta but I love to eat puchka. पुचका खाने के बाद हम लोग फिर से घुस गए एलडी पे एक रेस्टोरेंट नितुम दाक अनांग थु चोकलो हादाक बांग के डिनर हेम तुन दाम देलो पुला लसिन नितुम बांग के रेस्टोरेंट सिनांग लु चोक पेंसी वे डिनर बांग दाक सिकुरी पन पिन पोलो लसी दोना तुम नॉन बांग चोतांग जुनता निली तुम बांग के हेम के दाम जी फांसी के बार रिंती लो non bang ke ajo ulupo la sing sam ulupo hem dam sira rang pulo asin nung tanang lang dun igbo moy tapi nili non ke bangji workshop a video la hai tanang tum phanang paklang ponik ji la si mama nili vlogs nang lang dun tum bang ke thek pon long igbo la sinang dun igbo mo nang litum ta lapen ke video la hai nang ke lang dun pot churulo nang litum phan. Bye bye, see you everyone in the next vlog.